Makanya minta sama Allah. Makanya tuh amain ki sembayang, pura ki sembayang, jangan langsung berdiri. Minta dolo sama Allah. Milaki dolo di Allah Ta'ala. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil ki baca doana. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau dalam keadaan sujud terakhir. Aro? Makanya nari ko sujud pacapurengi. Dena marigaga dilampi-lampeki kuro sujuta. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujuta. Supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana. Apa doanya Ustaz? Baca. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin.